Barangay de la Paz Norte. Hoy Nina, ingmagi mong kapitan, Lolo Jun Hison. Maganak ang tao, abyasang makyabe, matwat kayan nakan, kayang papyabayan, nanumang asawo, mayanyang lapitan, kayang ngeni abe iyang naing suportan. Hoy Nina, nananuta pa, kang Lolo Jun Hison, misan metong tanang. Hoy Nina, nananuta pa, kang Lolo Jun Hison, misan metong tanang. Asubok taneing, kayang kaganakan, ninumang linapit, kayayang sosopan, ngeni kaluguran, burineng isundu, ing kayang kasuywan, keniking baryo tang sinta. Hoy Nina, nananuta pa, kang Lolo Jun Hison, bisan metong tana. Hoy Nina, nananuta pa, kang Lolo Jun Hison, bisan metong tana. Hoy Nina, nananuta pa, kang Lolo Jun Hison, bisan metong tana. Kaya kabaryo ko, yabe-yabe tana, kening kandidato, ang maglingkod dapat, maski nanuya pa, ingke kang kabilyan, pante-panteng pa, maglingkod din kayang daralan. Hoy Nina, nananuta pa, kang Lolo Jun Hison, bisan metong tana. Hoy Nina, nananuta pa, kang Lolo Jun Hison, ibiyeng support ka. Vote straight, Team Lolo Cup, serbisyong the best. Barangay de la Paz Norte, kekatalang suportan, ing Team Lolo Cup. Deng grupong subuktana, aktibo at tunay lumingap keko. Apangunahan ng Cup Lolo Jun Hison, ing taong dakal kasuywan keng baryo, kanita pa hanggang ngeni. Serbisyong the best. Lolo Jun Hison, iboto para kapitan. Kenita ng tao, asubok na, ing kayang sikap at pinanday ning panahon, ing kayang kabalwan at lingap. Lolo Jun Hison, iboto para kapitan. At kayang tabe na, ding kayang kagawad, asubok tana, at magita mong kapartner, king patuloy ay asenso. Para kagawad, relek kagawad Roleto Rolly Yalong. Ing kagawad ang mamahala king edukasyon at sports. Kagawad Brenda Brent Mendoza, dating barangay health worker. Ing kagawad ang mamahala king kalusugan at medikal. Relek kagawad Rosalie Sally Santiago, tunay deng ngayasahan deng kababainan at senior citizens. Relek kagawad Rolando Olan Orsua, iyeng bala king kalinisan at agrikultura. Relek Nestor Atong Pamintuan, ing infrastruktura naman ing kayang tutukan. Relek kagawad Marlon Lon Tapang, lingapan ing kayusan at kataymikan. Relek kagawad Wilson Ten Samya, husto, mayap at tapat apamanungkulan. Para kapitan, Cup Lolo Jun Hison, ing taong tunay malsinta king Barangay de la Paz Norte. Edukasyon, kalusugan, kabuhayan, kalinisan at kayusan. Kang Cup Lolo Jun Hison, ing serbisyo kumpleto, serbisyong the best.